grad Niš, eparhija Niška i Univerzitet u Nišu. U ovom trenutku naučni skup Niš i Vizantija je ugledni međunarodni skup vizantologa, dok je grad Niš prepoznatljiv centar izučavanja vizantijske civilizacije, umetnosti i duhovnosti koju baštini svekoliki hrišćanski svet. Ovo je vreme kada je Niš stecište najuglednijih vizantologa iz celog sveta, od doktora nauka, profesora, akademika, do ljubitelja vizantijskih umetničkih tekovina, srpske duhovnosti i spomeničkog nasleđa. Pravoslavni narod, pa i Srbi, neposredni su nastavljači i čuvari vizantijskih tekovina, čije raskošno spomeničko nasleđe dobro izučeno i trajno zaštićeno između korica do sad 15 tomova zbornika radova Niš i Vizantija. Simpozijum Niš i Vizantija ne odvojio od imena grada Niš, ili rečeno današnjim jezikom, prepoznati je vrednosti grada Niša. Neizmjerljiv je značaj Niškog skupa kako za grad, tako i za nauku. Nema ozbiljnog istraživača širom sveta koji nije citirao radove iz zbornika radova Niš i Vizantija. Međunarodni ugled simpozijum i visok naučni nivo izlaganih i štampanih radova nedvosmisleno otkriva saznanje da je za 16 godina postojanja Niškog skupa otvorilo 9 akademija Srbije, Austrije, Makedonije, Francuske. Tako je i ove godine. Ove godine Niškom skupu je pripala posebna čast dodeljena od Srpske akademije nauka i umetnosti. Ukazano poverenje gradu Nišu da Niški skup bude centralni srpski naučni skup koji je posvećen 800 godišnjici prve srpske kraljevine. Oslanjajući se na skup Niš i Vizantija i njegovo tematsko obeležavanje rimski venac pravoslavnog kraljevstva 800 godina od krunisana Stefana Provenčanog, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti je odlučeno da se organizacija simpozijuma poveri gradu Nišu i Niškom skupu. Zato će Niški skup otvoriti potpredsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Ljubomir Maksimović. Time se grad Niš našao na putu realizacije nacionalnog dodatka, koga je posle 16 godina uspešne organizacije simpozijuma Niš i Vizantija i dostojan. 16. simpozijum Niš i Vizantija ima za cilj da nišku, srpsku i evropsku javnost podsjeti na najznačajniji događaj u istoriji srpske državnosti, ali i na uzajamnu povezanost i upućenost hrišćanskih naroda i država. Pre 800 godina Srbija je postala kraljevina. To je prvo srpsko kraljevsko krunisanje krunom pristiglom iz Rima kao dar rimskog pape Honorija III. To se dogodilo u manastiru Žičin 1217. godine, gde je Stefan po Božjoj milosti prvi krunisani, kako se tada govorilo, venčani, kralj sve srpske zemlje, zapisano je u Žičkoj Hristovu. Ovo je prvo srpsko kraljevsko krunisanje i prelomni trenutak u istoriji vladarskih krunisanja kod Srba. U hijerarhiji evropskih hrišćanskih vladara Stefan Provenčani je izjednačen sa ostalim kraljevima i Srbije je tako stekla puni suverenitet. Dodela papske krune, kakva god bile namere, predstavlja međunarodno pravno priznanje Srbije kao nezavisne države. 800 godina državne nezavisnosti je jubilej kojim retko koja država može da se podiči, a još reći su gradovi kakav je slavni grad Niš, kako ga je nazvao Stefan Provenčani, koji će ga na dostojan način obeležiti. Grad Niš je jedini grad u Srbiji koji će sa simpozijom vizantologa Niš i Vizantija ukazati na neophodnost očuvanja, pamćenja i obeležavanja naše srednjovekovne prošlosti, a primjerno je naša sklonost da pompezno obeležavamo jubileje iz naše bliske prošlosti, a da na skroman način, ako se setimo, obeležimo jubileje iz srednjovekovne Srbije i slavnog perioda srpske i državnosti i umetnosti. Ta praksa kojom neprimetno sebi sečemo korene i skraćujemo istorijsko pamćenje i civilizacijski kontinuitet, barem na kratko bit će prekinuta zahvaljujući gradu Nišu, koji jedini, kako dolikuje, a to je znanje, obeležava ovaj veliki jubilej. I u teškim vremenima grad Niš je nalazio snage da organizuje simpozijum Niš i Vizantija. Verujem da će tako biti i ove godine i još mnogo godina posle nas. Ako nije sve onako kako što je bilo prethodnih godina, molim za razumevanje i vašu podršku, zahvaljujući kojoj Niški skup vizantologa i ostane. Poštovane
istorijskih